Mercedes 124 поддержка. Күн суық туғандар. Азыр бардық машина от алып турат. Бүгін Mercedes дагы кайсы Passat универсал Golf'тордон Audi'лерден тартабыз тугандар. Моторун көрдүңүздөр. Объем 2.9, жылы 85, 150 миң, 708 69 98 25 деген номерге чалсаңыздар болот тугандар. Бек турбайбы. İçinde тугандар уктап атыштыр. Коробка механика. Дөңгөлөктөрү зыма. 150 миң баасы. Golf тройка, баклажановый свет. Дискалары мындай. Жылы 92 18 моно 270 миң 552 611 911 салонду көргөзөбүз азыр. Салон таза. Я все объясню. Вас на свадьбе Джоффри. Вы кланялись королю. Ондай каталогтору жазылган. Люк бар. Болушу канча? 240, болушу 240 тугандар. Чалыңыздар, сураңыздар. Дагы бир Golf тройка. Зимний дөңгөлөктөрү менен. Бул 93 жылкы 18 моно 260 миң 554 01 59 08 салонун көргөзөбүз. Атлоттары. Golf тройка. Жылы 92 18 моно. Баасы жок, номери да жок. Салон таза. Каталогунда жазылган. Эси кимки я Golf'токо? Эсбе. Баасы канча? 230. 230, Болору. Номер айтып койсузбу? 501. Ага. 555 555 019 019 деген номерге чалыңыздар. 190 туандар.
Жылы 93, объем 2, 4 ступка сена 250 мең дейт. 556, 694, 222. Bunlar көп бар. Bundan da дағы bir поддержка. Жылы 90, объем 2.3, механика 250 мең сом. 703 45 45 30 деген номерге чала бериңиздер. Эшиктери жабык, дөңгөлөктөрү летный. Ак цветте, состояниясы ошо видеода кандай болсо, мындайдагы ошондой. Mercedes çay almasın. Yeşka. Жылы 94, 5 ступка, 2 объем, 390, 705, 95, 65, 25 деген номерге чалыңыздар туғандар. Коробка, механика, салон içi таза, алды, арты, терезелери ручка менен ачылат. Vento. Жылы 92, 1.8 объем. 200 мең, 502, 322, 121. Эшиктери жабык. Титановый диска. Машина. Passat батарея. Универсал. Машинаның турган состояниясы жакшы. Салон таза. Кенен люктары да бар. Панели. Канча сурап атасыз беге? 310. 330. Басы 330 мең. Жылы 93, 1.8 объем. 509, 90, 04, 90. 330 мең. Крат медиа каналы байке. YouTube. Тағы бір поддержка. Машинаның оталып тұрғаны олбайды туғандар. Салам. Коробка автомат. Қанша сурап атасыздар байке? Короче, булар 270 да. 270 мең. Иштекесин жасалайсыңар да. Барды орду менен жазалган бүт. Уктуңуздар тугандар. Только эле айдаш керек.
88 2 адам 706 200 400 280 миң деп турат. Дизель 2001 жылғы турбина бар, 2 кабин 705 92 92 29 дизель автомат, полный электропакет, мультируль, кожаный салон. Басы қанша екен? 480. Басы 480 миң. Ондай люктар. Болору да, Дед? Сүйлөшүү жолу бар. Андан да ылдый болот. Дагы бир 210 3-2 объем. Кожаный салон. Коробка автомат, мультируль, полный электропакет, люк. Дагы эмнелери бар. Болгон ошол окшойт да. Салон таза. Шиналары летный. 2001 жылкы 3 объем $7500. 705 66 42 77. $110 тугандар. Коробка автомат, полный электропакет, кожаный салон, мультируль, эштери жабык. Машинанын турган абалы. Жылы 2001 2.4 объем. 430 миң, $5100 екен. 703 06 06 40 деген номерге ачсаңыз ичиң кошо тартып коёй. Эси бар экен. YouTube. Көрдүңүздөр туугандар. 410 го, болору 410 туугандар. Эси да келип калды. Mercedes 124 Ешка. Состояние жакшы. Мындай титандары менен түстөп токтоп атат. Зимний бөлөктөрү менен. Жылы 93 3 объем, коробка автомат, $5700. 700 34 81 07. Ашылбайбы? İçinden açılıp durbayбы. Кожаный салон туугандар. Жазалган. Ешка.
Алды электропакет, артты ручной. Машина таза. Люк иштейт, а? Люк иштейт. $210. Жылы 2001, 2.2 дизель, $5700. Варианттарда каралат. 507 04 72 88. Коробка автомат, мультируль, полный электропакет. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Болуш канча экен? Ол 5-5. 5-5ке, срочный. Шашылыш түрдө туугандар. $5500. Дизель мотор. Чалыңыздар туугандар. Сүйлөшүңүздөр балким 5-5тен деле болду бериши мүмкүн. 210 дагы бир жылы 97, эки объем, $6800, $702, 702 08 66 65. Коробка механика. Жабык. Полный электропакет. Салону таза туугандар. Жүзон. Чек объем, коробка автомат, салон, кожаный салон. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Баасын канча деп атасыз? 430 болоору. 420 берем. 420 болоору туугандар, 420. Чалыңыздар. Сүйлөшүңүздөр, машинанын состояниясы чын эле жакшы экен. Номерин айтам азыр. Жылы 96, газ, бензин, коробка автомат, 430.000, 420 гайры, 999 023 245. Номерге чалыңыздар туугандар. Mercedes 124, жылы 94, 2 объем, басы 480.000, коробка автомат. Зимний дөңгөлөктөр менен эшик ачык экен. 0 703 30
17:00. $124 Ешка. Баасы 320 миң. Экек объем. Жылы 93 жылға. Чейген Passat B3 седан. Мощный жазал. Астында туманиктер менен. О, не деп айтылчу эле, мону эмеге чапталганды? Эмеге? Ия. Эме рекламабы? Жок, могу эмнен Бул чапталган. Лабой. Родной ушундай өңү, э? 12 миң сомдор бизде. 12 миң Хамилон, Кээ бирөө чаптатат эмеспи муну? чапталган. Хамилон экен да. Күн жакшы да мында. Иә. Эмнеле деп Лабойдун атын таппай калгандарчы? Өзүнүкү. Оригинал деген. Оригинал, э? Ах, мындай. Салон мощный. Ева боликтер менен жасалган экен да. Мафон гана жок. Так, салон иштек. Передний электропакеттер. Иштейт. Печка Ташкент иштейт. Люк нормально, суакпайт. Алдыңкылары электропакет, арттары ручка менен электричество полный иштейт турганда. Люктан суу кирбейт, печка Ташкент дейт. Ташкент? Печка Ташкент дейт. Силер кайсы каналдан? Печка гарантия сеп жүрөбүз. Крат медиа деген канал. Жылы 91, 18 моно. 18 моно. Газ, бензин, центральный замок, полный. Баасы канча деп атасыз? 200 миң берем. 200 миңге берет. 709, 77, 54, 54. Сине балдар менен алдым. 150-160 алфаттарын көтүнө таккалы келдим да нормально. 160 тармап атат, э? Сколько нормально. Просто ходовун артын эки амортун которуш керек да. Аха. 200дөн ылдый болбойт, э? Эми эл сурайт да. Жылы 2001, 3.2 объем, коробка автомат, мультируль, кожаный салон, полный электропакет. Состояние жакшы. Ишиктери жабык. Поддержка. Чек объем. Салон мощный. Салон жап-жарык, еще плюс коробка автомат.
Багажникке таянып, жок Жылы 89 сүтчек 2-3 объем 350 миң. 550 25 36 52. Салон мощный екен, бірақ салон мале. Салон жап-жарық туруш екен. Mercedes 140 Капан. Состояние жинди турган. Коробка автомат, кожаный салон, полный электропакет, лючок, жылы 97 5 куб 504 92 11 55. 2107 семерка жазалгасы мощный жазалган. Креслери полный караңгылатылган. Жылы 2009 350 миң. 704 88 06 87. Дөңгөлөктөрү кичинекей размерде атайын жазалган титановый дискалар. Нива жанагы Жигули менен Нива окшошкон. Жылы 2006 1.7 объем. Коробка механика $7800. 556 65 68 68. Жазалга сайы жаман көп толоду. Motor
Motor o'zi 700 ming bo'lib taqdirda bu Jiguli bo'ladi. Eshikda bilan taqdirda Jiguli kattaroq. Жиырма бір 07 Bunda жазалғасы башқача российский номер менен, бunda туманниктер менен. Muş жазалган. Salon tартабыкпы? Сиденьялар бөлөкчө экен, э? Эмне, ручник бе? Гидроручник. Бағасы қанша екен? 700 қойттан. 700 торг менен. Береді жерін. Торг менен. Ой, geçiriz. Жазалғасы. Мощникин сиденьяларда бөлөкчө 700 миң деп аттыр. Мотор боягонуку. Üç, 302, 350. Bir orada bölük salınıptı değil ya? Yaman көп толады. Motor o'zi 700 ming bo'lib taqdirda bu Jiguli bo'ladi. Eshikda bilan taqdirda Jiguli kattaroq. Жиырма бір 07 Bunda жазалғасы башқача российский номер менен, бunda туманниктер менен. Muş жазалган.
Salon tartapı. Silinyalar bölük çökene. Ne ruşnik be? Gider ruşnik. Bahası qancha ekan? 700 so'mdan. 700 40 ming. million. Berasiz yani. 40 million. Oy, geçiriz. Caz algası. Moshnikin sideniyalarda bölükçü. 700 ming deb attir. Motor bo'yaganiki. %3, 302, 350. Bir orada bölük salınıptı de ya. Полный тонированный. Ючек объем. Жылы 94, $7200. 704 51 34 08 деген номерге чалсаңыздар болот. Кожный салон, коробка автомат, полный электропакет. Алды арты бүт караңгыланган. Болуш канча экен? Сүйлөшүп жолбай, а? Eldim bari bırak. Tigi. Жигана. Короче. Golf. Тройка. Жылы 92, 18 mono, 255 ming. 501 555 019. Golf Trojka 88 18 185 ming. 501 555 019. Andan keyin Mazda 626 97 жылкы 2 объем 281 280 ming. 551 555 019. Чөтең. Audi A6 2002 жылкы 2.4 объем 395 ming. 501 555 019. Төртө бир кишиники. Бул Ford Maverick 2005 жылкы 2 объем 600 ming. 778 43 80 82. Çıtırıyorlar. Andan keyinki Nissan 260 ming. 502 77 09 51. Audi 80. Yok Audi küçük ekan. Böyle o'xshaymi? Mexanik. 2 объем, bahası yo'q. Nomeri da yo'q.
Jetta 125 bin. 557 34 34 10. 34 10. Mazda 6 350 bin. 501 63 03 13 25 abi. Mercedes 210 95 çıktı 3 ekabiyom 300 bin. Usulüş var 705 47 47 77. Ondan keyinki Mazda 2400 çıktı ekabiyom $5200 709 31 50 75 коробка автомат. Ушунайлар кыска Golf 4 98 жылкы 1.6 объем 420 миң. Коробка автомат 708 43 05 51. Passat B3 универсал 93 жылкы 1.8 моно 220 миң. 555 26 81 00. Audi A6 2.4 объем 97 жылда 450 миң. 709 42 08 51. Golf тройка 92 жылғы 1.8 моно 180 миң. 501 03 26 Mercedes 124 поддержка 90 жылғы 2 объем 260 миң. Лекке қарсы мұның номері жоқ, içinde ешкім жоқ екен сұрағында. Golf 4 99 жылғы 1.6 350 миң. 556 954 008. Bundan keyinki Mercedes поддержка 90 жылғы 2 объем 210 миң. 705 95 40 08. Golf 99 жылы 1.6 объем. Басы қанша? 340. Басы 340. 554 06 16 50 деген номерге Лента 93 жылғы 1.8 объем. Номер жоқ, басы жоқ. Басын номерін айтып қойсыңар ба? Assalamualaikum. Basın номері? Басы қанша Вентаның? 220. 220 номер? 507 507 77 57 56 56 55. 55. Рахмат. Венто. Mazda 323 330 миң. 501 22 27 15. Mazda 323. Toyota Venz 2002 жылғы моторы жаңы, коробка жаңы, 6 ступка 590 миң. 500 505 035. Forester 2400 жылғы коробка автомат, 2 объем 630 миң. 500 505 035. Passat'ты ешқандай еш нәрсесі жоқ. Mercedes 98 жылғы механика, 2 объем, обмендары бар, $5200. 706 64 95 92 деген номерге чалыңыздар. 92 болбай қалса 42. Passat
Battery Universal 90-жылғы 230 мың 507 48 44 48 Ford Mondeo окшойт. 2001 жылғы 2 объем 320 мың 556 73 16 76 Audi 92 жылғы 2 объем 240 мың. Сіздердікі? Сіздердікі? Номер айтыңыз ба? Бәк айтып қойын. 0700 0700 52 86 12. 52 86 02 12. Mercedes Ешка 93 ekabım 255 41 44 78 Nissan Primera 94 жылғы 2 куб 190 мың 700 814 860 Passat Battery Universal 92 жылғы 230 мың 504 26 01 98 Состояние Mercedes 93 жылғы 2 плита 275 мың 709 99 709 91 62 66 Mazda Primavera Mazda 2003 жылғы 18 Bazı sürüş yolunun 552 71 17 19 Passat Battery Universal 92 жылғы 18 mono 255 мың 700 800 048 Golf Troika 92 жылғы 18 280 мың 0550 15 11 93 ешқандай ештеке вложение қылынбайды. Golf Troika 200 мың 706 95 81 25 Audi C4 92 жылғы 2 объем 260 мың 709 95 42 95 Mercedes 210 500 мың 704 78 41 18 Mercedes Ешка 94 28 объем $4300 773 12 06 деген номерге чалга бериңиздер. Бияк тукалып окшойт. Биягына айланабыз, мол Passat'ты көрүп коелу. Passat Battery Universal 91 жылғы 18 mono 230 мың 707 70 91 23 Машина качан арзандайт. Golf двойка 150 мың 700 04 06 40 Машина качан арзандайт. Не бола тескери карап калыптыр. Teskeri yok etkisinin $5300 748 05 52 Gördün bana kapsa yolla
Passat B3 Universal 180 ming, 507 90 47 34. Audi S4 mesele HS 350 ming, 502 56 14 50. BMW 525 95 yılki $4500, 705 027 087. Golf Voyka, Nestroyka 95 yılki 245 ming, 536 0008. Passat 340 ming, 707 33 19 26. Toyota Corolla $3900, 753 76 66 1.3 объем. Ford Mondeo 2003 yılki 280 ming, 502 378 578 gaz benzin ek объем. O Mazda 323 270 ming, 707 346 796. Golf Четверка 380 ming, 703 80 15 23 ek объем. 2003 yılki Honda Tartıl sıra turuştuk. 330 ming, 778 55 75 31 96 yılki 2.3 объем. Toyota Avensis 410 ming, reisi yok, numara yok. Mazda 92 yılki ek объем. 250 ming, 0554 77 55 02 de olsa 07. Passat satıyor anahtar, Passat yok. Bu Passat'ta da yok. Motorunu açık koyup reisi yok. Honda Civic 97 yılki 44 объем, 280 ming, 703 33 05 56. Passat 270 ming, 729 99 60. Mercedes 390 dizel bazı slash olmayan 0509 08 82 82. Subaru Forester 530 ming, 0500 022 820. Forester